Adofo ya mamu nyina akwa basron konkura e de ba eye emfa wo ho nto onipa so chatroom hanomu na ennenso onyakopo wo hu ne mbobbo ode ne da cheyen ose emi ani ye edanimu ahrisie eno nti me ne umienu ba bia wo biara ka me ho na ye mesuade ayede ebetoato anyoma so e de abobra sanse emfa wo ho nto nipa so dwumadie no efe na ensam na ehyasie piepie na utimu nso se abrabom ensam bebre adesuade bebre enso so ewo mu enintimam yi wo ho firi mu kra efie da bia awia no miensa pepepe ne atena se wo bra yi emfa ho ni Nto Nipa so edwoda ekosi ya woda na ne fie da no mo maame me ne me mpanimfo ya atena se na ye de nkomohwetwe no ene adesua no ne afutuo no ye de ni nyina nso ebrem na ne nyina nso bekafo a na ye onyankopon na homobro ne banbo ne do ne na ye mu ye ane ne hwe sopa ene enti no ama me no mienu ye tese ne yatie enti ye de Awurade ase na mesanso ama akwa ba sronkonkra e de aba eye emfa wo ho ento onipa so edwumadie yi eso na de ba konso America me mba na mo social media me family members am wo social media na se me hu mo papa me pa de amoye no enemu nyina momra enemu nyina ra free adwa mo ne wan kora hinna call Elizabeth Ferguson na chese mu nyina Lady Smart kuma mu nyina momra se ne mo amape me ne mo ayaka last week de mo amba kra mpamcho social media family no so me mamo akwa abasronko momra na ye ntoatoa adwen na mo hwe emfa ho Nto Nipa so yi onipa nye o onipa nye na me say producer si entwi ehomra na ye twa ehone ya ba ne ba me ba beda onipa adi akyerew nti ye basisia adofo ye mamu nyina akwa babio e de ba efa wo ho ento onipa so enkomotwetwe ne adesuade a efie da wie biara onyankopon hu ye mobo yanya doma ye tena ase ne de brem ne nso wo hu ye mobo na ya tena ase die na kyese eye adesua ho ane de brem na wie yi me wo me maame ene me baba maame papa ma oye mbibia ye hiemu ayede enkyerɛkyerɛ papa bi ebre ahwefo ye maame Apostle Juliana Oduro ane ono ye panimu kwankyerɛfo one ne ho kafo one ne wura eye Apostle Oduro ena won eda eye Daily Word Chapel International ano ewo Adenta news site wo eho na mama wo ene so Awurade na ya Adom abeka nsama ye mo akwaba ye na me na ho na efe me da sedodo ma fabric o check wo Mrs. fabric center o check o roll that's ani ye da se waba why amen ena me bedi ifo ba ko pe wo san ye doctor wo san ye reverend wo san ye motivational speaker wo san ye ba ko mi wief me kai ameka Dr. Prophet Eliphas Ankrakutin ono so atna se House of Prophecy asori kuo no ono so de panimu kwankyerefo a oda no papa di fo mu akwaba mami mejoso eda Yesu ase na we me pese be ko yenkomo no mu me pese akohwe ye first video no se onipa se ne nyame bo yen no onipa ede na ma onipa ye ho aye hu sa ede na ma nipa ho aye hu ese one wo nam one wo kọ one wo ba enso onipa betimi ayade bia ama wan hwe yi a obadwu ne ho a wonte ase da enti ye kohwe ye first video na ye ba na ye ba be di hu nkomo ma ya di o danana no ma adafo ma won ye course no odupon how many times am I through odupon 3 times odupon ye nya boni nipa boni saa o sabe mpanifo se wotwa wo tachemai na ototo na wo wi a onwie nam bia na onipa daada 40 sei hwe ne odupon gina wa wo ye
mama enti me pese e behwe se nipa bi ben wo na ase me pese me nya correct no question no ha se nipa bonefo bi ben wo a wo be den na wabọ wo ho ban e de afi won ho so for obi nipa bone wa bia wa de detect anampo ba ku mienu bi akoso wa hu unso odupone ne wo fa no ye very intelligent papa ajima ye very intelligent wa hu bi but on kai entine say obi tisa ben wa ma ye fa wo hyase you na nipa bone ni bi ben wo hu se onipa onya wo be ye bone ana bi mpo se wo hu ye mpo a oni nipa nama send the sese woni nantefa mena nyame hira afi ahwefo nyina so Israel nyame hira mu nyina any daily work chapel fo nyina mama sa nipa bi benwa ya hweye nipa ye wani even wani ni wokra waso wo hwe nipa no ene yei because no wo fan wan hu ne wo faase no ne yei wan hu se oye adufudi pani obiara otesa no yo wudini obi benwa steady ni ye na wo steady ni pani ya obehu ni su ene ne ban suban bone wo ye den ebepuye enti papa nankasa hu se ne wo faase no ni su benye obi sa benwa ni su be mo hu se ne otefa ne kasa be mo hu se ne otefa ne reaction be mo hu se ne otefa wo hwe se ne one na adamfo yi nipam wo mo pretend se wo mpe wo yasem but wo hu se wo hiema wo mo ya adofo pa nipa sana se wo ya hweye papa and na fe nipa ne kasem wo nipa de wo ni ton de wo ani obre wo sunsum asefa de wo sika sefa obi hu se da bi nipa ya amene ne fa nyonkun ni su no ene wo de ne nko wo ni nipa nam na wo hwe na on na wo sunsum ni hia ne kasa bre ho ase ne ye ka we anu onyam hyefom e se wo ya hweye enye ne oka ni nyina na se utu anamon nye sa obewu hye wu ntem na wa hwe asentem sofo mami ade na ade so ma ade so chese de me ma me trust me ni first me ni na ho ampa first me ni na ho na me obi adi obi ni me sere pam si onipa ne pam asem na kakra fa me ni so no amo woni ada ho na ho nwie ye da ho ba ebe da ho bekia akosia Doris aboa de ma obuase aduane de aboa de ma mami ami Israel amen na mekia me mami me grandmother ba kwa waka Juliana da Boache we retired nurse from Anglo Gold ami Israel no bebre no se ohwe me grandma no se ohwe me mami ye wade wa Christopher ani nipa wo wiase ede ya ye te ho no esit bisua ye di onyankopon achi when we discover obia onpe ye ana owo ho timpo ana owo ho adwenbone the best example e wo nyame asemu Genesis chapter 3 nyankopon Adam and Eve eye bone tia nyankopon opamo omu free agent throne most at times no ye so and obesa enya wo nche na obesa onko baby no ye dey onko sesa nyame wama Adam and Eve ants na the garden of Eden mu opamo wo mo esa the spirit cry the instigate na no and when you identify obia okura dream burning obia oye pretender obia obe cost destiny the first example is in the word of God say nyankopon ko bo ade nyina no opamo wo mo yan show the baby ade event na me ba ho ne ma baby sansam ne ato aso no won say obrempon odupon ono no oye papa no ne wo faase no no ni moja no no odi ni sa bone ati sei nyame ne bo Adam and Eve enti una kom de kom ben nyame kwa chen eba whoever it is let the person go. Number 2 yan hwe bonsam abra angels no ko osoro wiye no omo anja no osoro omo to ne ba asase so na wo de hwe message dey yesi asase so bo the problem I was we entertain wicked people, pretenders, liars, backbiters, and to excommunicate in your 2 types. The first type when they say, "Over to me pananante," but utimasem, utimagene, wadam utu, omanihu.
and you wouldn't pay oh me pa met me was fine pa oh me no ko babat me trim asem no magene and ma na motu wagyan and man can say me the problem of the world ni say uni obi e wo na woni ni bobra o make a comment me and direct comment no I say tra every language somebody makes about you must be careful can you asem no o ga say oh say o de obetimi aye asem yeso betimi aye enya papa o e ya the bunny and you just smile say oh normal enya normal e ya adwe ni pa na dwene wo ho it free that time no she how un body be come ayo nyoma and the second part of excommunicating is that physically call the person and tell them ade we ni ade we ye intino minum mienu ye to kwanta ya ya nyaka metinya from but say bear me there out wow odupon so wo so member ti so odupon so ni bi dia e fa nkwa achiro ti mesrew wo odupon so ben bia ni biri honhom etirimodin honhom eya na eye Psalm 7 and 6 verse 7 ho baby or say let the wickedness of the wicked come to an end. 7 Isaiah 7 let them perish with their wickedness. Aye me there Isaiah 7 o say it shall not o say ye den ensi they will take counsel by emem ni awbonfo na hyehye ememu da it shall not stand neither shall it come to pass ni obonfo na hyehye wo ho ememu da na enyina nso enyina ntise wiye wo hwe yen ya ne enyina ye pese ye de ye honhom bom ne ka kire obi a wo hwe yen ye wiye yi sankrofo bi tu so sa enkrofo bi twitwa wo nanti enkrofo bi twa trosam to so enkrofo bi pesanka wo besunti ne wa hwe ase a ena sofo mpanifo mienu akan won be bochenku na won ahyehye but enyina na ye adwuma tikon akoma to yam na de koso ada enante wotene ne nante ne sene obetimi aye no Agbebe Herbal Center for one more eboyechi dompa wokan aboafo a woboa ye na ye de eye emfa ho Nto Nipa so dwumadie no e de bremu wo eye Sotium last stop so e ho ye Agbebe Herbal Center Nto du ho a Agbebe nie Sotium nie ya de dom bia da do kru ne padua no de bowura ho se ya obesan bo pie no na won age yade no afi wo ne padua mu de si hospital ho na cheso de apomude na akufie nti bomode na hwehwe won kira kwan Agbebe Herbal Center for obesa yare fe Garnica syrup so enano me kan ye bese ye ma me nom ye nua ma ne ye mba no e stage so ye be wo ababa wakwada ba yo na onyini ba no adu ba bia de babunu mu no abu ne nsa na onyini kɔ no asate wo na onyini kɔ na menopause abam menopause no so ba e ya na de nse bebiri na ba enti se wo ye wo ba na wo pese o hormones no betimi esiesie efiri wo babunu so akosi wo mpani fie so no Garnica syrup ene betimi aboa wo sempo adu menopause a unum bia yeye okwa fichire na etutu sisi disorders wo mu a onum Garnica e besiesie o hormones nyina amwa ya baba wa wo ba semankasa enti ukọ pharmacy shop bia ma ubenya Garnica yi ebi ato uyo bi mpa menopause nti wie ta fifiri ade o de ade to okura wo nkaya Garnica syrup no ene beboa wo na ama sa retentive memory no aye adwuma sene fata New East Chinese Hospital so won mu di akotene pa ewo endompe ayaresam say ye wachiri bremu say ye nkotodwe say ye usisi wabetiri wabatwe chese baabi adompe wo biada eye wo yetutu no New East Chinese Hospital for nya de won sabe kan dompe hu ayaresha won asa wo yade na wi ansa enitime enko chinchin baabi obu na ne dompe no kura mu aye ha wo yini tai kakra na dompe afechire kakra na ne dompe bu anampo na pone potoka se me say brittle bones ebia na brittle o de New East Chinese Hospital for won be chechiro nia wo be dimpo ama wo dompe no etumi a volume 9 fe
enu nti no enwuma kue na won so yen asene na ye de eye Emfa ho Nto Nipa eso dwumadi bro na mebadifo bi ewotema odifo Alex Amoaten oni ni nua bema eye Samuel Nana Amoaten a wo maame so de Auntie Anna Amos omu nyina wotema na Alex Amoaten na wasoma me awie se me wishi eye Godwin Olisa a award native gym our community 25 Savannah Street and ben Royal Palm Estates Savannah Street community 25 Royal Palm Estates eho na Godwin Olisa native gym no ewo enti Prophet Alex Nana Amoaten no see and we show a happy birthday in advance on the 2nd of July and a your birthday a year kwesi day year be year or chinechi kwesi day a year Godwin Olisa the birthday from Alex Amoaten Prophet or that a year Breakthrough Chapel International no and I will say Emfa a year I would that pa and some Emfa ma Godwin have a lovely birthday on Sunday and may the Lord continue to protect you. Right. Amen. Yada ye ni asanyaba. Ya me show ene se oni obi namwa se ne sofo wo kan no nka utiri masam enchire nipa no. But wo hwe sini ya ekoya asabia oskani ne yire no. Won se awo ne mba. Ena na adam foforiwa. Eso de ne bekọ baby. Na wakopa wu ni bi na asabia bi say him baby na ade mekọ. O say your bosom bi ho. Say ye bi ho. Eya edu abrabom mpempenso bi a obo otumi yin ho si ho ye bofo han te se bofo han de ma. Na saade a foriwa ka kira sabia eye wo anka onye den mama mena esese ye hwe won a wo ben yenye ene nsam a ye ka kira won yi pa if se nia wo ka kira no enu no de ma wo safen ni ye fi wanumu enu so safen no de be ma wo no wan hwe ya no ama wo safe pa no ama wo safe bone wo hwe afutu ya odere menu no emu so wa ho kirim opeba enti se nsum mpo no de wo rekwa ode wo rekọ na wo na wo paade no wonim ni a wo pe wiase yenim papa ene yenim bone anya kura ya tetie birim de nti esese ye de ye mfato ho nti ne ye sua de wuti obi de ba bi okwai ene ne ye mfaso de de bre na awie na atonton ne nyema abese ni kuna dwuma abese na brabo a wontu sa na mon ni bi baby a onipa na fa akokọ hwe ase nyaade no mfa ho nkọ hwe ase na emu sesa wa akwan enti mene na ka me ya hwe ye ne mo mede ese nyame na emaba wunya bi afan wo mu se ba eye na so nyame amobi bi aso mre bi asan me wo ba nyame amobi bi ase bre fie be ase benya sika enti kakra wo wo no ma wani so osi boni a wonwo ma wani nye efi se wo mado so na wo ma bebre boni a wonwo ma wani nye o se ne nyame aye wo nyame no penesa en wa ye wo sa manipe wo hu nyina anya wo ma manipe twehia wo hu nyina anya wo ma na wusu be mo bia fra wena bia beka se mena enso wuni ba ku wo mo na so wanya bebre enu nkwa ye ni jema wo enu nkwa ye wa hohwe ma wo na won kura wo wanche mo nga wo won wo be di hu ya dance se maami we yo fa me no na me maami ewu mpapa ewu ode makosu ode ma ye sei ono de mesi ha na ne menya ba bia atena enti mo ma ye ntietie nyonkofo nsem enko ba bia ensese ye just why your battle say obi aware na ebia waware acha wo ne mai efutu ben na ode ma no ansana yakohwe ye next video de nyame asese wukunu on pressure abranti on fa pressure bia anto wo so ye so what you say enti eno on ma pressure nyame na emaba obia de nyame de merima ama yensa ahwehwe o enye kuretra bi kura enye kunu no ma busuafo yi me wukunu se na wukunu na wotsefa no menu na wakomam wukunu do wodo emfa ho ne ba wonya bi ma ne ye merima bebre wodo me an kura wonya aba ne ye won pressure wo
maami on pressure wa for wa se me nyame ma obi afan wa ma obi ahwe won a won atwa ho asia fa won ye wo ma na mo wani nye men fa adwenjene nte won kwase asem na si preko pe na ye beko akohwe ye next video no ye twa ye ho ba pe ye beko hwe ye next video no na ye next video no so no ya behwe enkomo a ewo enu so mu ye timi atwe no so apie dia ya desuade ama ya hwefo na me mara mo social media me twa mo mombra wo ye twa ho abasia adofo e mamu nyina akwa babio ye madie asan babio Raina Zakaria osio mama we are on board ampa me hu Raina Zakaria Raina nyamishira papa na Derek Ankra Kutin also say ma asemi okan e de enye easy o pressure pa will break you Adom money one my class prefect also aba or say hello my lovely people or say please hope all is well. I miss you all last week Friday and yesterday I was absent but I'm here today. Everyone please say ya mon share adwa wa boy na dwumo say ya mon share send ye ebe ye na obi so benya bi na wa hwe Joyce Kujo so say Yakopon o nhira daddy Joyce Kujo say nyam nhira anti Joyce ati yenso ye das power and NFA Godwin Mawuli also so hwe yen from Jalove Howay Santa Maria Jalove you Rahina Zakaria say omo on board and pa also wait me the word aba Pauline entry Pauline so say ma'am the quotation of Psalm 7 verse 9 no let the wickedness come to an end let the wickedness come to an end bad there are things you have to let it go bad na me pa also wait me the message aba fabra na menje na menkenkan Emfa maw na afi no wo so adwen kire bi apese wo de beba no fabra na Emfa mu adisuade na minim se video no ba ko ho bata me se eno ane de ehwe ye no bata ya na ye wayi bi a ye ka se wo so bi a odi atro bi abri bi na no ya na no den onimu so pa adan na ya na tisa me nim se asema me ka che mai enye no kure anade a yesema fai me na mafa enso me je chinye se enye me na mafa na enso no me no na me besu afre nyame ti ase enam afre nsam abobo nua ye ade na ya yesa mame obi wo ha ni e mehwe no sunsun so a eye de ba ni wiase obaye no oye professional liar enam se oye professional liar no wasua eho akade me ojide say obet na set so you say over set so of course if you learned the pros and the cons yes and the strategies of presenting na me be ye no ya enti sa nipa no ono ti wiase no waya no say entroye me de and I so nim ho ntreke se wa sheda abo ho po ato wasua de obeye enti onim say asem we misu a ebekọ asem we miye say ya ebekọ mama ka asem cho there was a day na me driving ana obi e ka kire me say owo also kanishi first light what was it ana me ban ana Holy Spirit ka kire me say me fa road fufuro so ana hu nipa ne say onamo your name kanishi first light now onam Santa Maria let's just wait out through ana me so me wo so ba bi enye ende man ka joboa when I know you are lying I will force you to lie more. The friend man can't say me who know. Oh, what do he? Also, I feel that much surface like me cook and you overhead business. So I'm so why are there? I'm so okay. And you will do fear frame me. I don't see what it. I'm me far before I'm snapshot in the car. I'm the two me care man kasa. Ti wa be 3 days and say now was so nam kanish last time was I'm so also we contomponi. I was saying can you? I don't see I there I don't just so 3 days abeto so. Enti me evidence I don't say adano me child he date or picture no na unam me enti also we can't but the person was crying. Such people lies have practiced and mastered the art and the craftsman of lying. Mama ya na sunsun so bi di akire. Mama, isunsun so di achi pa.
fane se be ma o fa ne yirachi na bre na kakakra bi nti won so de kakra so anso no na ema ye ni emra ye ho so na ade na ye nye ne yenyi ye ho mfim be ma wa che no so ne obia we twempena e wo achi wo kan se no wa tintim nanim so anso be ba na ye nyinsan afanyinsan ne ba wa ji wani so pe wa ji ba bia wani so ade asemo o hwe wo ho o bo ho wani ji wo ho wo di wo ho so wo yere kan no o mu wo ha na ni Takashi be ma hwemanim Takashi Takashi me be ma nti hwemanim Takashi na se ba eboba na je se ne okay nyo bia de yeah yo be ya okay se na kai na mo nyo bia de no di what okay ne yento ya so Takashi pa be ma ye Takashi pa na odi hwim wo hu na so nyin se ne ba wo na abeji wani sui wo hu aturu nye ntintim wani mu bonua enkantam amuno mu bonua kantam aya bi ma kogu prison aya me bi mu kura egu wasua ma de ade na onipa akoto prison so no ye bone no enam ho free enti eye ahweye mumye suro nipa nye mfa ho so ntu nipa so nipa be yi wahwefom wanhwe ye nipa do be kwa afiase wanhwe nipa do be ko wadaka muntam wanhwe nipa be se wabrabo nipa be se waware nipa be se wadwuma nti wumye hwe just wani onyam kakra urade dia ma fa wanhwe nipa be hwete no obeje fi wonsam ebeda ye nimguase urade hu ye mobbo hweye pa ewie ye chia eye ma fabric center Mrs. Sian atare ehye ne ho na fi material o de che me no se ku age kopam na me so metintim endem de aba programming intima fabric owo eye China House opposite Rollins Park ho ko fabric center wo mo bi biara free lace e de ko ka materials e de ko ka mema ene on se de so fo hye wo hei om de ya pena ni nyinara ebi wo ho okọ fabric center obenya biato from ma fabric e wo 0243 938 556 0243 938 556 and a Fasti Cosmetics and so if you say me shade you media say mfiensia me kan mezua production ni Adom TV production mfiensia mu ne ye wura Fasti ama me nkusa o de chemi o wa hu epe no afrakua oh na me sure wo skin no color anya me fe bra enkufofra ba no ama obi anti Fasti Mrs. Joyce Nyame o nhira wate Fasti Cosmetics and skin care or was Spintex Road or West Legon and also Waterma Community 4 and until we so wo skin enya ye bibia dum ana emuna ana wanya akne wanya pitted skin wo wanim now pese wo skin is san ho me bi onya nkwa Fre Fasti e wo 0244 736271 0244 736271 Mama Joyce Akwe Mrs. Papa obecheche oni esese wo ye na wo skin is sign e bankwam ye chaye mamme eye Mama Caesar and so Caesar Dr. Caesar Lena Energy Tea na wo kafo ba ko pe Mama Caesar ye chia wo ye ma wo eye emo ene yo ye hu wa che afew na ye na ebra na ye ni edwuma yi Emfa ntoa so ma wo ye okay me okay awo ko say that's I won't say me ma mi su kakra me that's yeah sure that's me na entino ye ma me no ma wo no mo ne omo bo machi dom e fa no materials ne kun no mo ne de ka ho bia nkranhye ne ade nyina ebi ena mabobɔ wondin e de a che ya bo afo so ya gbe herbal center Ghana Care Syrup and FA New East Chinese Hospital ono mo ena boy achi dom ya wosima be ye enum bi eda yenim me pese ye de ye futu na ye de mahwefo sesei emfa ho Nto Nipa so ya yerehwe opani agiman ene ne wo fase odupon e kan asem ni nyina se opani agiman anim a anka ofa no ho Nto ne wo fase no so nti ye de ye futu aman ahwefo a eda ne ye beka kire won sofo Mami, kakra meka kire atifo enya hwefo nyina ene Facebook streaming say yenhwe efutu a ode man say yemesi nko baabi enkopa awo pacho obia betimi atufo but before obe implement efutu no consider it ebeboa enye efutu bia na wutia
eboa eboa wo ebetimi aboa obi but ebi a wo de na ankoboa wo you're careful with the people you listen to you can listen but uwi akotena se na ho so dwene ho say de ye ka ana de se menye no ebeboa me ana emoa me na uwi a what decision memfa obi de no enye the final conclusion mo pacho o number my number is 0270 001 002 me say on pai boda wabo a wabre no wo de frame me send WhatsApp message na me boss yensum na yemwa na yemwa sampaye no afine kwa na eko unya nyame intervention frɛ send WhatsApp audio video na yemwa sampaye enwumre ampaye bedwa last Friday ni 3 Fridays na mpaye na ehu na enwumre we die ebe ehu pa yo mama also bonotofa mama na fa so do number no better to anan obey bi afa nya me ka kire ahwefo nyina ne se moma yenya ahweye abusua ye nanso nye biribia na ado beto abusua so se wadwuma wota ade wadwuma hyehye abusua sa nye nipa wo nyina ne wope wiye enti mesre abusua no koso no wope wahwe ase nti ye careful ebi papa fo na mmum sani ya papa fo ma wani na ho wanhwe ya won ase wabrabo Deliwe Chapel, enwumre yo jaso ye wie a 12 o'clock in na ye de ahyehye so o de be cross so obosom na ekọ ma wo ha onyina nkọ o yare nkọ musuo nkọ watete nkọ enwumre hia me prayer commander me de bre wo live nti mu hia me ho me number na 0244 806 227 804 806 806 227 806 227 medase yo adofo ya nimu besi ha Priscilla na director yem Priscilla Anaman enokwo ha Frank ne Daniel omu nyina yem sound ne na ya no mu nyina yem set mama obi a mo have a lovely weekend nyame ya adoma ochina ne ye kewa and sound engineer ne mama ye whatever community 11 mo mejam no na ye nyina yenko boa makra mo nyame ya adoma have a lovely weekend.